Bana banzambi moi wenu. Nasa nini talala bya kujitatu nzambi. Ikala nenu. Mujina jakilisto mkaleng wetu. Amen. Akaya mosaku mukona Tulukumzulugani wewe wakamweka Tikondo eti utuleja palawa masiyawa Zambita Zambi wanyi weyo Mwenye kubikila mki munyaka kubikila zambi wanyo Eyo bana banzambi Nedi sanka bokupetangana lelu wamatuku dikumina sambombo angondwe wakumudilu bwatetu kutendela mukulu wetu wa Chilubu. Jani ndi mwambi kapumbu mutamba mwambi wa mission ya PSM yakajiba vigila PSM kale tutubigila presbyterian nunko tudindi sanka bokupetangana ditu kujalmingu jalelu mene botetu kutendelele njimene miabi onsuni nuikalangana ngasa ne nyuma bya kujitatu nzambi bidi bitulombolo popam bikonde babu imbakaji batendela mukule bateleji di nzambi mumbe indi dimbi nukwabu chitanchi na chimasangi chimisoko yabu numona malwa unuko nungu di mikal ndita bujumondo muchima chikondo chiji ukangula kutendelele bunungu bidi bikengelo fila muchima webe ni meje bonso kuti mukaleng nungu ni mukando ebo nzambi bikal mukando misambo bikal hobwifi nebe mbwana patu tituimba tututumbisha nzambi popo kabidi ndi ngambululane ngasa ni ditalala bya kujitatu nzambi bikala nenu bonso bwenu mujisangishedi amen bwa mamanyisha makwabo atujumwa kwamba njanu mwakwanje kwela nzambi to asakidila bwa bulami bwandi ngulelela lumingulu chumelu shale nakadi miye kulwendu kalwa kadi lwendu mene nakadi mi mumusoko mukwabo ku universite ani kutulasto banjile tutukabe me lungenyi base tudimo kwikal to kwa chishabantu bakwabo zamba kutulama kutufingaje nendi sakidila nzambi bwalba makele wa matuku 15 ongondo ko mudilu jaka jitu kujanyi mene ndi sakidila nzambi bakule jibo kwanyi nongondo wa kumudilu nunko matuku 15 nakadi nsanka tumbisha nzambi bwana kufikila okukumba chichimi chikwabo abi kwabo bindi nabi bibi kale wa katula mtoni kuchikondo kampande ni bitamba kabdibimba malu atoka jina kadi bwa malu ajimunkachi mwajitunga dietu katwentu pomoyi tutubashiano mbianzi byanzambi na mukalengo wetu nitusumbu chandi ni balo ni bajiwenza nabo mujimu tutubashia mundo machancha nzambi kadi malu adi mutu wetu bene kuitabuja tubeni babungi badi malalo ampitaji bakwa badi munzu bya binyongo pelu nunku bwalu mubutuji nabo butu nimbo kumanyisha mbwalu bwa mamu wetu mutuledi mamu mukilisto mamu mulanga Marceline na Marceline mulanga
wakujimisha mukulwende ku Mbujimayi tatu Alfonso Lutumba nko wakushani buloba makelelawu wa matukutumini nyatanu angondo kumudilu ngubuti nabo mbokusambangana nabo nanshikule ba menye ne udinjilo ba pablo bonso ba ye kakwena muntu ashalichendelele munshimwadulu ni diba kayutangila njile walufu nungo Marceline Mulangu wudi mamu wa mwane tumulundu wetu mukilisto Boris Pasteur Boris wa mu message ku Winnipeg nungo Papa Lutumba Alfonso wudi mikala mansibwende wakadi mwene mudimu wa miba nungo wakadi mutendeleji mwene nkilisto wa mchisumbu cha katolika nyekelezi katolik nungo nzaibu wakamupe shibanu chiteme ndo baba biji baba gashiba kama na kujanjila ni umunzu bo mudimushia mamu Regine Nzeba utuitushe munda mwa chanzo cha Nzambi bwana Nzambi wetu atamba kumukolesha musamba mene bolo babu sambi bwatu bantu bwa chitu chifi kadi nyuma wa Nzambi tu samba tono kumoyo wa chendele malu atwaka jinao nonko bandeke dini twambene nutambu kuibanyi bindi dimbye kujiba kwabo nditendelele menene dijima tambu kuibanyi kujibana betu bakwabo bajikabi banji kumenye bwalwe bunyimene nzam na tambu kunu sambe bienu nko fanu ji nutangle julumwe lulwimba taski dilai nko netwimbe musambu wa bantu bonso ujinomba 45 musambu tubatso kuimba mujitu kujali mingu nanga nomba 45 ujuambane jituku jadisanka jituku jachijila
Eyo netu tamu kusikijila mga bidi koralu wetu munene wachi nsansi bwa misambi yendu mimpe wetu tumine bwa tutu kali tutumbisha nzambi. Nungu netu lombe nzambi bwa nyuma ikala munkachi mwetu atulombole. Mukubala kwa mukandi wa nzambi ne mugujimulula ne akangule michime ya ababonso badi batuteleje bwane diyedi di kwama di feto mwaba munda mwa michime ya aba. Tulomba inzambi. Kudi tatu nzambi wa mukalengu wetu Yesu Kristo ni tatu wetu kabiti. Tudi tukusakidila bobula mibwebe kudi twetu banba bantu mwishi mwadulu ni diba. Okutulama munga chumwalimingu lujime. Ne udi utufikishitu kwa di alimingu. Tuwaka dibala alaboba fute tukushuku mudi ndemu mutuwele muhuwe wa moyo. Babole bitu tukusakidila tatu. Tudi tulomba mbwase nyuma webe atulombol. Watu wabale jiji anzambi. Misangu ya bungi meso yetu adibita itaika nitabaku monaka bidibi impe. Wata baju meso yetu bwane. Tubala kaleta pa kaleta. Na ashibitu kali ni chukuku mabucha amoso. Nunko ukanguli michime ya bantu bebe. Di kwa mundu ma michime ya hapo. Taska jili tatu. Njita kamani jane. Ujumfu kulombo kwetu. Mudindi ya Kristo mukalengu wetu. Amen. Bana banzambi netu balelelo tidi wamanyi bwane elo limingu libidi lo jiba bigila mo falansa ne epifani ngulelo na kusukwamba ne nyemu ngangate didi anzambi mujiba bigila mo calendrier liturgique lumingu lwa epifani ngwamba ne lumingu lwa busambi anyi lumingu luji benemenji bayi kumona Kristo bamana kuyi kumumona nungu matuka wonsu mbingu jilonda tuitu bigilane epifani bwaluba mudibena France bane ils ont rendu hommage à l'enfant incarné. Donc kadi tudi to balama ba udi utok sung libetu mun versi di ba fila mu calendrier liturgique emena kusubana to banyanga na mwabeu sami ko abo bijana makutu kwa chisho tutu balamu mukando wa Yona chapter wende mwibidi verse wa kumujulu ton kudi verse di kumne hum nenyi bitulu ngutu tubala mudieni ja Kristo dibaga jamukana ne bwalu bwa kukema bwa kumujilu fakafita matuku asatu jibaka jakadi mukana wangalel mamu wa Yesu wakajiku bakabi kila Yesu ne bayidi bandi ku dibanji fakashika mvinyo mamu wa Yesu wakamwambilane kabene ne mvinyo Yesu wakamwambilane mukashi ndinebe bwalukai dibe janyi kajena janji kulwa mamu wanji wakambila bena mujumune enza ayi mwanwambila ye milondo isambombo ya mayi misonga ya mabwe ya kadi mitekela bwa mai kowa bumuji chilele cha bena Yuda mulondo lita makumi chitem Yesu wakabambilane nuushe milondo tentene mai bakayusha tone ku mibangu yayi yeye wakabambilane nutunte nuyenanji kuji uji fa mutu fa jibanji
bakaye nandi pakalabula wakadi pamutu padibanji mai akakujumuka mvinyo pakadiye kayi mumanye kwa kufumaye kadi bena mujimu bakatunta mai bakamanya wakadi pamutu pa dibanji wakabikila mubaki wa mukashi wakamwambila ne bantu bonso batu bafila mvinyo mwimpe jambeji panobo wabunyi ne bafile ujika yi mwimpe kunyima kadi wewe wakuteka mvinyo mwimpe to ne katataka bwalwebu bwakenza Yesu ku mukana wangalelo bwakadi bwa kumujilu bwa bimanyinu byanje wakelesha bantu butumbi bwandi bayidi bandi bakamwita bushu Yesu jugu jumunami mayi bumvinyo. On va lire aussi en français l'Évangile selon Saint Jean. Avec beaucoup de souffrance, nos yeux ne lisent pas bien. Peut-être nous avançons déjà en âge. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Telle fut à Cana, en Galilée, les premiers de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bana banzambi netwimbe musambu mukwabo bwadisanka netwimbe musambu ujilukama nesatunji mwana webe nzambi waluse 103 mukando wa misambu.
Tunaendelea kumva kuimba kwetu kwa Musambu. Kuimba kwa Musambu wanzani. Nungu katuyi nitwakula muchikoso. Bana banzambi ji chena bwalu chetu cha lelu chiji chambane vinyo wa moyo. Le vin de la vie. Bana betu lelu jije tu jiji fa bwalu bwan vinyo wa moyo. Le vin de la vie. Kakwena muntu uji mwakwamba ne kena mumanyi mvinyo ne nchinganyi. Mvinyo maluvu adiafuma kutumuma tukese tujibo babi kila mfalansi ne rezin anyi tumuma tuwa mvinyo muchiluba. Anyi misangmi kwa abone mponda idwamene ble ne mafuta bajiba benza kabejiba kwa abu benza mvinyo. Mvinyo uji kunyibo mubuloba bulaya. Anyi mubuloba bwa chishila. Bidi chakuja chabu cha matuku 11. Mvinyo kunyibo mubuloba bulaya. Nchimu muso kwamba mvinyo kunyibo mubuloba bulaya. Uji chakuja chabu cha matuku 11. Na nshamu bibilu biabo kabatu baso kufangila mu mvinyo na nsha mu Deuteronome mwanda mukulu verse mwanda mukulu ujujaji kabalo hapo. Mvinyo uji chintu chinene cha masanka amashi anyi masanka njiwa bigila mu falansa messianique kabiji ujiku bwa bija bya mukalenge eucharistique chakuje chijibena kuitabuja bafeta masanga ne bwimpe ne luse bya Kristo mukalenge wetu. Vinyo wa moyo, le vin de la vie. Mwagulu wa mfalansa ndi mwagwanju kwa mbobwale bujubumviga ku bimpe bambane. Je disais mes frères que notre sujet porte sur le vin de la vie. Avec le blé et l'huile, le vin que fournit la terre sainte fait partie de la nourriture quotidienne. Deutéronome 8, verset 8. Et 1er Chronique, chapitre 12, verset 41, atteste cela. Atteste cela. Le vin a de particuliers qu'il a réjoui le cœur de l'homme. Psaume 104, verset 15. Le vin constitue donc un des éléments du festin messianique, mais aussi et d'abord du repas eucharistique où les croyants puissent la joie à sa source, la charité de Christ. Vinyo wa moyo, vinyo wa jisanka, vinyo ujibantu basanka, bwalu bwabidi chimanyinu cha luse lwa Kristo. Nungu chimwanjikuye muchene bwalu myabe itu jibamanya bwalu bujibantu batamba kwambamba bikondo byons. Babuisha kabiji. Bwalu bwachi shima echi chakumujilu chidikilisto. Bwalu bumubuna kwelanga na menji patu jitubala mumwaba ujibubamba ne. Mubaki mwene jibaka mwina
wakwelanga nemesha kubiki dije biende kilisto kujisanka jabu jaji banji kujisange jaji banji bumwaka dichilele chabo nchakusanka nekuno mena mubikondo bikabije tujibamanye bimbe ne badi bantu banga tamabaka anyi mariage kamwena mupanga mvinyo bantu badini jisanka bantu badi banwa bantu badi basanka bwalu bwa jisanka jaji banji festin de nos nungu twetu jije tujanzambi mbwalu butu jibamanye na kusamukamene tuibanyanga na abu mene bwalu bwachini kilisto bumusango gumujilu uju lwamu wenza bwalu nungu nitwambu bwalu katweni jibato biamo bitu jinabi biabi poja bimunege bwane padimeba miniti kumbane chiri chikosek nungu bwalu nutu yamu muchikoso mujibena falansa babigele ne resume wajije tu jalelu nyuma natamba kunu isha biabunyi chishima cha kumpala cha Yesu chiji chenzeka muchibilu chinene cha jisanka momwe mke muji umanyisha bwalu bwa makenga anjine bwa jibika janji pakanze Yesu nungu yeye munda wakajimanya bwalu ebu butumbi buji ubulwila bantu kumbangilu kwa mujimu wanji mene echi chaka jichimanyinu chakumpale chakenza kilisto bwalu bwa ukujumuna mai alwa mvinyo chaka dichishima chinene chakenza ikaji chaka dini chimanyinu chachi yeye bumwana wanzambi wakajimumanya bwalu ebu bwa kwenzanu musango kumujilu ukujumuna mai alwa mvinyo bwa bantu kunune kusanga. Le premier signe accompli par Jésus se déroule dans un contexte joyeux et festif, et pourtant il annonce déjà l'ère de sa passion et de sa résurrection. Vagenza inungu kadibantu kabaka dibanji kumanyine mbwachini mukalenga mena ujuwenze nungu sibana betu. Kabaka manyine mbwachini mukalenga ujuwenze nungu. Il annonce déjà, le Seigneur annonce déjà sa passion et sa résurrection au moment opportun. Chishima cha kumpala cha Yesu chijiwenzele bantu butumbi bujiye ubulwila bantu kumbangilu kwa mujimu wanju wa bwambi kebobu butumbi bwena bwa mwene kadituku jadibika jandi jakubafwe nchumanyinu chinene chikala yimushila bayiji bandi fikala jibe jakukumbana. La gloire révélée par Jésus dès le début de son activité est celle-là même qui sera confirmée par sa résurrection le 3e jour. Ce récit a souvent été interprété de façon symbolique comme décrivant un lien de type conjugal entre le Christ et la communauté des croyants. Ndinga menina no abubwane badi bumvu bya mokulu wa mfalansa bumvu bya bunankwawu kadi ndinga mbana muchikosune bwalu bwa chishime echi musangu ya bungi bayishi banene batu bajingulula bambane jibaka ja mukana jidi chimanyinu cha jibaka ja Kristo na ekelezia wanji mvinyo ne byakuja bya jisanka bidi chimanyinu cha jisanka dinene kuji ababons bajiba bikidibwe kuji Kristo mali ya mamu wa Kristo uju ukoleshe jiyi uju ukoleshe bena mujimu kumuchima ubambila bwa benze chonso cha bambila mukalenga bwanungu muntu yonso uji musokwenzela Kristo mujimu
Agidila jija mukalenga muchikondo chonso kakuyika jiwu kadi kwakidila mune jisanka nweze mwanu ambila ibwalu bwa jija mukalenge kadi ena jipatuka patupu kadi ini mujimu wadi munkachi mwabantu. Amen. Dija mukalenga kadi ena mwaku patuka mukana mwandi kadi ini mujimu munkachi mwabantu. Angatai bipanzabi, angatai milondo nuushe usha imilondo kadi bamana kubajumuisha nweze mwanu ambila nweze mwanu ambila ye bobo bakashala batekemene bwane mukalenga na atwambila jiyi babambila bakuye kuja milondo kadi milondo yakuja bo yakakujumuka mvinyo wa moyo muji mufumina luse ne bwaka ne bya mukalenga Yesu Kristo pakumbana chikondo kadi anu bwana kabaka jibamanye bwalbu mwaka jichikondo chilele chabo chakajamu chamu masanka wonse baji basanka ni mvinyo bwalbu wa mvinyo juu sankishe muchimo wa muntu chikondo chikwabu ne chikumbane chitu mwakokula bwalbu wa mvinyo munka chimu abantu mwishi mwajulu ni jiba ne mvinyo wa mubiji ne mvinyo mulelele ujufu mabumashi akilisto mukalenga wetu nanga na kwamba ne bonso badibika la batekemena kudikiliso bajuno ambile jino enze mari ujuba ambile nenze mwanu ambile ye bako yikwambule bilondo yonso baka yuje ne mayi bakenza mwaka bambila Kristo diye dulal kutujubachi bwana Kristo gene mwanju kukujumuka didi anzambi didi mwomo mutone chendelele nungule lubana betu butu inabu njino ambila mbwase Yesu Kristo bumubaki wa mukashi disanga dinene didi ulongo lolo bwajitu kujati mba bonso badindi tegemena badibenze muju bambile ni bikale ni disanga sabana betu balu banetu sanga nandi jitu kwaji didiye mulongo lolo balu bumbaki wa mukashi balu banalo suba kwenze disanga dinene nungubutu inabu jiji tu naji twenze misango yonso muju twambila balu bajiji ndianjanje kukujumuka jiji mumukande nwenza mwana ambila butu inabu mbwa kwenza muji Kristo twambila balu bwa tujinji tekamene jakuno nanti wakambila bayije nenu anumbukalenga bwa tatu diye jitu kwachish jitu kolesh anumujene ja Kristo mukalenga wetu. Amen. Tulomba inzambi tatu nzambi mukalenga wetu tudi kumpala kwa bidi bedi bwalu bwa wakutuyisha bakutuleje mshindu widi Kristo wenzi bishima bya kumpala chishima chinene cha mvinyo kujumuka maya kujumuka mvinyo chimanyinu cha makenga ni masanken makenga ne jibika jandi kubafu nungu tatu wetu butu inabu mbokwimena kuji dijiba tuambile bwana mwena mujibu yons na mwena Kristo yons butu inabu mbokumvu chijimukalengu tuambile netu kwenzi taske jili tatu bwala wakutuishi jitu kweji Mungu tutulombele baji kwetu malu ajapitu kwetu muso kwetu jumu amona tutulombele tulombele mukalengu wajitunga tulombele ne baji wenzi nabu mujimu tulombele kelezi wawo Kristo mwishu mwajunu dibu tulombele masala yetu ajikwesetu balwanga na mvita uba kwachi tatu wetu ne bambi banzambi tulombele toni ba depute betu national na shiba mu province tubalombele bwa bapalunga nyiluimpe mbwa bobo bakwenzela benzela bantu bo akabatekela bubatangiji bantu bakabasungula babenzela mujumu muyimpe ukangule meja nzambi wetu bikali michime ya luso bwana bamona makenga abantu twasikidile tatu nungu tutulombo bwa abaji munzu buya binyongo pelu baji bakweke shibinso jubwa aba bakubashia
tuba menenjelo uji ba pablo boso ba ye o sambanga ni michima ya tutulombele bakaje bamlo fili bana banshini bantu banunu nyabe dibe kalanga na batumike mun pitadi wikalana bansambo yetu task del tato etabujako bo kwa gijila jibene shijetu katata kujie ujuma mokunu lama banu eno kanu lenduki ne ujuma mokunu te kumpala kwa butu mbandi ndi sanga jine kanu ichilem kujinzambi umwepele msungi wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso nchendelele amen yepo anulame anusankishe yepo anulame anusankishe yepo wetu anulame anusankishe yepo anulame anusankishe Chenane kwa kunyemena anaku dija wewe yepo wa iweja